Miss, all right? Iets straight, Steven. Left, hit one. Hit, right? Left, miss two. Left, 60 sekondes oor. miss, Left, miss three. Left, hit four. miss, right? Ja. 30 sekondes oor. Left, miss five. Completely. Miss. Hit. 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 Miss. Is heat. Is it hit? Ja. Hit. 60 sekondes oor. Is the mess? Plus, ja. Met die klok soms wat hy afrond. That's it. Hold on, guys. I want to double check. Was that one? Staan by. Miss, right? Left, hit one. Left, hit two. Left, hit three. Hit, right? Sestig sekondes oor. Hit, right? Hy's uit. Hit, right, hier. Moet hier nou, hoor. Rustig van jou tyd. Hit, right? Tweede laaste. 30 sekondes oor. Hit four. Nog die ene hou net so. Miss, right? Was baie tyd, spandeer die tyd. Left, left, hit one. Left, hit two.
right hit. Left hit 3. Hit right. 4 Jan. That's 4 left. 60 sekondes oor. That's a hit on the right. Hit right. Jy was haastig. Missed on left. I'm sorry, missed on the right. So it's 4 hits and 1 miss. Aflos 120 sekondes. Staan by. Hit right. Left hit 1. Hit right. Left hit 2. Left miss 3. Hit right. Left hit 4. Ja, precies. 60 sekondes oor. Left hit 5. Miss. Hit right. Left hit 1. Hit right. Left hit 2. Hit right. Left hit 3. Left hit 4. Ja, is niet. Left hit 5. Nice. 60 sekondes oor. 5. Rechts last een miss. 5 hits on. Dirk, Ja, so, you know what they did with the water skiet, ja. Dat was tenminste raar. I tell you. Die was niet voor hem, die scoren met is jy reg? is ek vir Andre en Dirk, Wie is hulle? O, vir wie sê jy? Dirk en Elvin, sorry. Jy moet nog kom sien. Om te Teken. Ja, julle moet ook teken doen. Dirk, Dirk. Dirk Wessels. hy gaan nou kom. Hy gaan nou kom. Reg. Okay, hier kom ons speel vir hulle. Tyd vir hierdie aflos 120 sekondes. Staan by. Links een raak. Regs een raak. Links twee raak. Regs twee raak. Links drie raak.
3 mis. Sestig sekondes oor. Links 4 raak. Rechts 4 mis. Je moet een minuut wachten. Left edge standaard strook. Links 5 raak. 30 sekondes oor. Minuut win van reg. Dezelfde nog steeds. Oké, 5 is ook nog. 15 sekondes oor. Hey. Links 1 mis. Rechts 1 raak. Links 2 raak. Rechts 2 raak. Sestig sekondes oor. Rechts 3 raak. Links 3 mis. Rechts 4 mis. Links 4 mis. 30 sekondes oor. Rechts 5 raak. 15 sekondes oor. 10 sekondes oor. 5, 4, 3, 2, 1. Links 5 mis. Curtis? Ja. Ek het agterna gesien die gong nommer 3 wat hy gemis het. Daar gaan ek herstel hy's raak. Hy het geswing, ek het gesien. Dis toch mooi. Môre om Chris. Hoe gaan dit? Het gespaar jou kan. Lekker, dankie van dit. One. Want niks toch. Nee, so hierdie kant toe maar. Ek dink is so. As miskien van 2 Van links. Weg. Links 1 mis. Rechts 1 raak.